Pola svijeta, a sada ugrana posred branika. Te pitaju, pa što je ta? Selio sam se iz Zavidovića, bio sam tamo godinu dana, od januara prošle godine, evo do sad nešto 10 dana, možda manje od cijele godine, ko sam dobio prekomandu tamo, sad ću biti na par mjesta sljedeći period, tako da ću živjeti u autobusu po 3 dana, se vide stvari vamo, to je sve stvari što imam u životu, odnosno pola je maminih stvari, zato što nemam svoje krpe, na primjer, i plus u gepe koji ima grijalca i te neke popretne stvari. A što nosim naočale? Zato što kad vozim, izgleda da gledam sad u kameru, u stvari gledam na cestu tamo, da se ne bi negdje strmo pizdio u neki jarak, tako da je ovo najsigurnija vožnja. Neki čičo, ovo sam kleptal. Dobre. Gdje je pralo? Zadnje vrijeme Maja Berović mi je najjača, ubjedljivo. Skontao sam da sam u istoj majici kao što sam jučer bio na onom videu, ali jebi ga, nisam noćio u svojoj kući, tako da opravdane, meni se možda drugo obuće, a sve je spakovano. Pošto pada već mrak, pogotovo meni vi naočalama što pada mrak, a bukvalno je 15 za 4, tako da sad ću da dođem u Travnik, pa ću tamo nastaviti snimanje. Danas neću vjerovatno snimiti ništa više, zato sam upao u kolonu na ovoj mrtvoj cesti, znači ja sam tu, a kolona ide eno gore. Evo, malo smo kao krenuli, da vidimo vamo. Još jedno 15 km gužve otprilike. Šta radi kad si u gužvi? Pod 1, snimat se. Pod 2, klikat socijalne mreže. Instead of the best picture that I took that week, which is Instagram was završi kurs. Što ima, brate? 5. Nazvat nekog s kim se nisi čuo dugo. A ništa vama, ja nešto pričam bez. Čitaj neku knjigu na internetu, pošto vjerojatno auto nemaš pravu knjigu. Going on? I sell hundreds on the East Coast. What's wrong? I talked to one of the bartenders. John, this is Hollywood. Bildaj, na primjer, leđa radiš. Pričaj sa isto tako frustriranim vozačima vani. Drug, znaš ti šta je to dole? Puno ljudi vremena provode na internetom. Internet služi da domaćice nađu recept. Malo sam istraživao i vidio sam da se oblaci u stvari prave u zenci, od zeničkog dima. I to vidiš kako to ide gore. Samo zanima me zbog čega je gužva ova. Sudar neki jednakom stalo auto. Gužva je bila zato što je obilazna cesta, valjda Božić, puno ljudi došlo od dijaspore i svega i bukvalno bilo zato što ulaz u Zenicu zakrčen i bio sam u gužvi sat jebeni vremena, pa je li moguće to? A by the way, tunel prave 18 mjeseci, može prokopat tunel, ovaj je prokopan znači, ali eto.